Salibonani zithandwa enkosini ngosuku namhlanje oluyingcwele olwesabatha. Siyajabula bona sihlangane sindawonye kule sisifundo esiqhakathekileyo. Mina engikhuluma namhlanje ngumfundisi uGresham Mlilo. Ngizawunxusa ke abafundisi engilawo bana baziveze ngokuqhakathekileyo. Salibonani bathandekayo, siyalibingelela njalo ngosuku olungcwele. Inkosi belathi nxa siyafunda okhulumayo umfundisi Miladube. Lo suku oluhle namhlanje hlanganani lami umfundisi uMishael Ndlovu. Liyabingelelwa bathandekayo ngegama lenkosi yethu Jesu. Siyabonga ithuba lokubana sihlangane esifundweni okhulumayo ngumfundisi uBruce Hlongwane. Asibe lomthandazo nxa singena esifundweni. Baba wethu olungileyo ohlala ekhaya ezulwini, siyabonga ithuba lokubana singene kusona lesi sifundo. Sinxusa ubukhona bukababa umoya ingcwele ukubana kube nguye oza kusichasisela sizwisise ngcono kuyintando yakho, sincediswe ukulungiselela umbuso wakho zamasinyane. Sithungamele manje kuze kube nini lanini ngoJesu Kristu siyakhuleka. Amen. Amen. Siyabonga abathandekayo ukuhlangana njalo kulesi sifundo saleli viki. Niza kukhumbula bafundisi kwa kuviki eliphelileyo sakhangela ukumemetheka kwesono. Lesi sono esahlukuluza sagcwala kangaka ebantwini. uJehova wakhetha abana asimise ngesikhathi sikaNoah, ngesikhathi sikaZamcolo. Lesi sono ke bathandekayo uNkulunkulu esekhangela kuqale impilo entsha. Sinanzela kuleli viki ukuthi uhlupho lwangikhona kazange ke lume. Sesinanze bona emva kwana uZamcolo ethanyelile impilo zabantu waqala kakutsha. Kodwa kusiya ngezinyanga langeminyaka ikhanda elibuhlungu elibe lesono laqabana livele ngamandla. Abantu bangena ngokuzikileyo esonweni. Kuleli viki sawukhangela ke uNkulunkulu esebiza uAbraham. Ubona uAbraham phakathi abantu sebebonakele kangaka uAbraham ayeqala kakutsha ukuveza uNkulunkulu emhlabeni, abe ngumuntu ozakutshengisa umhlaba ukuthi intando kaNkulunkulu yipi yile lokusisa kaNkulunkulu uhamba ngayiphi indlela. Sawukhangela ke namhlanje ngokuzikileyo futhi izithembiso zesivumelwano sikaNkulunkulu. Indlela yethu ukufunda ngekhanda sifumana uGenesis 17 ivesi ka7. Ngizawunxusa uHlongwane ahle ayibali. Efunda kanje, ngiyakumisa isivumelwano sami phakathi kwami nawe nenzalo yakho emva kwakho ezizukulwaneni zayo. Sibe isivumelwano esiphakade, ngibe nguNkulunkulu wakho nowenzalo yakho emva kwakho. Siyabonga ke sibe isivumelwano esinjani esiphakade. Ulapho esithathela khona ke isihloko sesifundo salamhlanje. Isihloko sesifundo salamhlanje sithi isivumelwano saphakade. Ngiyanxusa ke bafundisi sike sikhangele sona sesihloko ngokwaso. Kanti sifumanani esihlokweni esithi isivumelwano saphakade Hlongwane? Mina sengike ngabona abantu besenza izivumelwano umfundisi Umlilo. Izivumelwano ziyama ekuthini khona abantu laba basase lobudlelwano buvuma ukuthi khona basebenzelana. Bangafika lapha babona ngathi kabasayenelisi ukuthi basebenze bonke. Isivumelwano sakhona siyephuka. Kodwa ungakhangela isivumelwano uNkulunkulu asenza loAbraham, isivumelwano esingasoze sifike siqhamuke lapho Abraham azakufa khona. Kodwa lanxa uAbraham esefile sizaqhubeka siye kubantwana bakaAbraham, siye kubazukulu, siye kuzizukulwana. So yisivumelwano esiphakade uNkulunkulu asenza loAbraham, asenza futhi loluntu lonke ukwenzela ukuthi kuhlale kulobudlelwano obungapheliyo phakathi kukaNkulunkulu loluntu. Kwakutheni kuze kungene isivumelwano esiphakade? Kuzongena indaba zezivumelwano kambe ngaba lempendulo Ndlovu? Kusukela esifundweni esisifundileyo ngeviki eliphelileyo sibona isono singena. uNkulunkulu sedala ubudlelwano obutsha loAbraham. Now ngithathekiswa indinyana yokwaziwa ngekhaya. Kulokunye okuqhakathekileyo kumele sikunanzelele. Ngizacela mfundisi uHlongwane ubuyele evesini
uyibale mbijana ngizabe ngiqamula mina ibale ngiyakumisa isivumelwano ngiyakumisa isivumelwano nguNkulunkulu onanzelela abantu lokuthi abantu sebesengozini abakiyo ebese sithi hayi mina uNkulunkulu ngiyakumisa isivumelwano uthi ukuthi lesi sivumelwano simi siqondile siqotho kungenxa kaNkulunkulu onguye onjani bathandekayo osimisayo uthi ukuthi lapho esikhona abalaleli ngemakhaya kasingabini lokuchaya luvalo singabi lokwesaba nxa siqhubeka sifunda ngesivumelwano because isivumelwano esikhuluma ngaso lapha sigxilile njalo simiswe siyakhelwe ezimisweni zikabani zikaThixo zikaSomandla ngiyakumisa isivumelwano esinjani esinaphakade uthi ukuthi isivumelwano lesi silempumelo kumele sibe layo kumpumela yonke ekhona esivumelwaneni singafika empumelweni le isivumelwano simi khonapho kodwa isivumelwano siyedlula ngale kwempumela simi kuze kube naphakade kakula lapho esima khona yikho ke kuqhakathekile ukuthi sibambelele kiso lesi sivumelwano siyabonga nxa kumiswa lesi sivumelwano bathandekayo kulento engithathekisa kwesifundo sanamhlanje uNkulunkulu uyaziveza kodwa singakakhangeli ngokuziveza kaNkulunkulu ngifisa sike siqalise ngamagama maybe umfundisi uDube lingaqamba amabizo afika engqondweni yakho wonke lokuthi achoni ikakhulu amabizo siwabiza abantu abethu sizanaza ukuthi amabizo asikhumbuza into ethize amanye ngaveza inhlupho ungakutsho amabizo maybe sonke sibe sicabanga ngamanye amabizo nje siyabonga mfundisi labalaleli indaba amabizo ingikhathazile ngabuya futhi ngathatheka ukuthi umlimi nxa sesiqondisa ngendlela yena akhuluma ngayo kuza sinceda ngoba sikhule sizwe amabizo ukuthi uhluphekile uyazibuza ukuthi umuntu lo uhlupho ulithandelana uzanika igama lokuthi umntwana ngihluphekile amagama ayaveza ukuthi kuyabe kulento kumbe enzakala egumeni kumbe enzakala esigabeni umuntu abesithatha ibizo alisebenzise kathi lisuka libe lomutsho emntwini nxa umnika so uNkulunkulu lapho uzosifundisa lapha ngesifundo siyasixoxa lesokuthi ibizo kumele libe libizo elilempumela enhle ukwenzela ukuthi lo muntu olebizo lelo kumenzele kahle empilweni manengi amabizo bafundisi alenkulumo amahle ke amabizo lenkulumo enhle kulabizo lenkulumo embi ngiyakukhothisa lawo kodwa sibambene ukuthini singanika abantwana bazali ibizo elenkulumo embi impumela yakhona isikhathi esiningi iyasuka ilandele umnikazi webizo Dube amanye amabizo athuche vele bazalini amanye amabizo athucha evele banganini kodwa wonke esiba lomutsho esimilweni sani somuntu lolo ngiye kuthini ngilethe isibonelo lapha kubalaleli ukuthi kulabo abalandela ezenguqu kulo ndodo owayesaziwa kumbe owaziwa ngokuthi insuku zonke so kuthi ukuthi ekudlalweni kwenguqu insuku zonke abalandeli bayakhuthaza lo ndodo ukuthi insuku zonke ayenze ngcono kumbe insuku zonke ahlohle so ibizo lilomutsho whether libizo liphiwe ngekhaya kumbe libizo oliphiwa ekudlaleni kumbe libizo liphiwa ngabangani bakho abanye abazali bapha abantwana amabizo ukuthi nomo hayi kasekho kuthi ukuthi kuyabe kulesehlakalo esinjani esenzakeleyo nxa umntwana ekhula ukhule kwazi ukuthi yena ngunomo ukuthi imisebenzi yebizo iyalandela isimilo lesimo somuntu ngikhunjuzwa nxa uDlovu ekhuluma mfundisi umlilo ngilo malumami sowalala ibizo lakhe kwakuthiwa khona nguSibangilizwe wazalwa ngomnyaka ka1960 kulesehlakalo thize ijiye abakhona ngomnyaka ka1960 so ukuphiwa kwakhe ibizo lele lithi Sibangilizwe kwakusiba yisikhumbuzo sokuthi ngomnyaka lo kwaba lesahlakalo thize kwakuliwa lapha kubangwa ilizwe ngangilomunye umalumami la esowalala kwakuthiwa khona indaba enzima inokuthi ungathiwa umuntu indaba enzima uyabusiza ukuthi kulesehlakalo
esithize esaba khona lapho kumbe kuthiwe nguvusa umuzi ovusa umuzi esikhathini esiningi ujwayele ukuthi engxenye kube nguye yedwa umntwana ongumfana embuleni phakathi kwamankazana kumbe engxenye abazali babezibule ngamankazana kwasokuzozalwa umfana lo kwahle kwathiwa khona lo nguvusa umuzi ngoba okukhangelelweyo yikuthi khona kumele avuse umuzi. Yazi ukuthi kudala mfundisi umlilo thina sisasesikolo Dube besasifundisa babe nika nxa sebebhala ireport laphana nxa umntwana edala isibili babe kuveza ukuthi umntwana lo unjani udala kodwa kulezi insuku bayakhuthazwa ondlovu lapha abafundisa khona ukuthi hayi umntwana kakungathiwa udala umntwana kakusetshenziswe amazwi aza kumkhuthaza kukhanya ukuthi khona lanxa engathi udonsa nzima kodwa kule potential kule thuba lokuthi angenza ngcono ngoba kungahle kuthiwa lokho kudala vele kuhle kumthundubeza umntwana kasayenzi lutho ongela ncedo umntwana kuthiwa akula ncedo lokho impilo lamabizo kuyadinga kwenze umuntu akwamukele ombiza ayikhokhona. Maybe umbuzo umfundisi Mlilo. Asithi nangu umama lapho ubukele imovie wasezuza ibizo mbengele China kumbe ngele Brazil ebese thatha ibizo lelana seligaqa umntwana lo singathi lebizo yini elingela ncazelo hayi ungakhangela la kusifundo sethu amaHebheru ayehlosa ukuthi ibizo eliphiwa umntwana libe libizo elilomutsho elesikhumbuzo elikhulisa olutho oluthize lokho babe kuqhakathekisa kakhulu okwamabizo. Sakhangela liye ibizo lapha esifunda ngalo namhlanje ngizacela bana umfundisi asifundele akuphinde ivesi ngelika akusitshayile ivesi ngelika 7 njalo papa ivesi ngelika 7 uGenesis chapter ngo15 uthi khona wayesethi kuye nginguJehova owakuphumisa eUri lamakhaledi ukuba ngikunike lelizwe libe yifa lakho. Lapha sihlangana lebizo uJehova uYahwe. Yes. Sifundane ngaleli bizo uJehova uYahwe. Uyazi ungakhangela igama elithi uJehova uYahwe kubantwana bako-Israyeli leli belizila vele ukuthi balibize ngoba bekuthiwa khona libizo likaNkulunkulu uqobo lwakhe beliveza ukuthi khona uNkulunkulu ungubani. Sizakhumbula ngale ku-Exodus mfundisi uDube nxa uNkulunkulu ebiza uMose ku-Exodus chapter ngo3 uthi mina ngingunguye. So ayekuchaza lapha uNkulunkulu yikuthi yena ngadingi ezinye izinto ukuthi ayeyame kizo ukuze aphile kodwa yena uyaziphilela impilo isungula kuye ungumnikazi wempilo ungumsunguli wokuphila kadingi olunye lutho ukuthi anjani aphile and yilo ibizo likaNkulunkulu aziveza ngalo kubantwa bakhe kulesi sigaba ukuthi hayi mina ngiyaziphilela ngedwa kakula lutho engeyama kilo ukuthi kuthiwe uNkulunkulu isisusa sakhe usukela lapha ezofika lapha khona lokhu bekuqhakathekile kulabo ababizwa ukuthi bayenza isivumelwano loNkulunkulu ukuthi babekwazi ukuthi uNkulunkulu nguye umnikazi wempilo nguye umsunguli wempilo futhi kadingi olunye lutho thize ukuthi ayamekilwe kuphileni kwakhe uyophakade njalo uyophakade. Yes ufundisi mina ngokutsho kulokho mina ngikholisiswe ukuthi uYahwe utshengisa ukuthi uphethe intambo yempilo yoluntu umhlaba wonke jikelele. Nxa simbiza uNkulunkulu uthi yawo kusitshela ukuthi asibende themba ngoba akula mandla esingathola kwenye indawo ngaphandle kwakhe akula susa sempilo njengoba nechilo ukuthi izolo ube khona namhla ukhona la kusasa ukhona. So uYahwe kuthi ukuthi konke kukuye ngifunde ukuthi kumele ngimthembe la nxa into zinzima unguyahwe. Siyabonga kakhulu. Liyakwazi ukuthi umfundisi umlilo sisase lapho
abantu abaningi bagijime baye endaweni eziningi ezichiyeneyo befuna ukuyadinga impilo baze badinga impilo lalapho kungela mpilo khona mina bemfisa ukuthi khona sikhumbuzaneni esifundweni lamuhla ukuthi umnikazi wempilo uJehova so nxa sifuna impilo ngokugcwala kwayo asiyena kuJehova singayi kwabanye abantu undlovu kalampilo ngokugcwala kwayo kalampilo unaphakade umuntu olempilo uJehova. Now ezinye inkolo zilabo uNkulunkulu. Yes. In fact inkolo zonke zile supreme being. Yes. Zilo muntu ezimfaka sesiqongweni ebephakeme. Uzananzelela ukuthi inkolo yesiKristu ngenye yezinkolo eloNkulunkulu ovele khona njengokuthi Yahweh ubalalele elithi eYahweh libalele ukuthi vele uvelene njani ukhona njalo wenza izinto zibe khona yabona abanye uNkulunkulu bezinye inkolo dobe bayenziwa abakho uzezwa bele record yakho ukuthi waqalisa ngo1970 kuqalisa ukukhonzwa because nxa kuqalisa ukukhonzwa ukuthi osungulayo kusungulwa lo uNkulunkulu wakhona wayekhona uNkulunkulu othize oyisithixo esithize esasikhonzwe endaweni ethize but uYahweh now libizo likaNkulunkulu ovele khona owayekhona oza kuba njani oza kuba khona njalo uNkulunkulu olempilo esandleni sakhe impilo ehlambulukileyo impilo engapheliyo thina sibolekiwe impilo labanye uNkulunkulu baboleke impilo ufuna nguNkulunkulu esimkhonzayo thina uNkulunkulu lamandla lo esikhuluma ngayo ukuthi nguJehova so ungezwa leli bale lithi Jehova udumo lobukhosi kabuye kuNkulunkulu ngike ngathi ezifundweni ezidlulileyo ukuthi leli bale lithi Yahweh leli emajudeni liyazila ukukhuluma nothi lokho esikwenzayo lokho ukuthi uyahlangana labantu impilo behlabela Yahweh hayi kwamajuda lokho kuyazila ibizo lithi Yahweh nxa belitranslate sobebhala so umuntu olibhala engafika lapho ukuthi Jehova khona uyasuka egeza izandla ageze nomzimba avuma izono acela ukuhlambululwa abuye segqoke igawuni entsha ezobhala lelo bizo kuphela qho angahlangana lalo futhi kumele ayenze okufana naye thina siyamnika yini inhlonipho uJehova. Siyabonga kakhulu ukuzwa ngendaba kaYahweh ngoNkulunkulu onguye bathandekayo obusa konke okwayizolo okukhona lekusasa yezimpilo zethu sokumela ngasesabi ngoba uJehova ukhona kulenye igama njalo ngifisa abana sike silikhangele leli gama banengi abantu bahlabela ngalo kakhulu El Shaddai. El Shaddai lasicuna ngamagama nje manje kanti uEl Shaddai yena maqona lesivumelwano sifundani kuEl Shaddai mbona wasungula ufuna abantu Genesis 17:1 right uAbraham eneminyaka engamashumi ayisishiyagalolunye nesishiyagalolunye uJehova wabonakala kuAbraham wathi kuye nginguNkulunkulu uSomandla hamba phambi kwami ungenaqala right kulapho kuvela khona ke leli balo El Shaddai uNkulunkulu uSomandla umnini mandla wonke almighty God balaleli lathi sila uNkulunkulu uJehova okhulunyiweyo usebuya lapha ungani uziveza kabutsha ukuthi ngiziveza izolo kodwa fuda enxese ubona ubuthakathaka bakho sengane kangikho yimi enginika amandla yimi uSomandla yimi umsunguli uzoqinisa umlimo ukuthi akulo umuntu olamandla aphandle kwami singabalaleli sikhona lapha singabi ungaba lo muntu omthembile umgadile indizamtshini usiyadinga amandla kuye kumbe usiyazi kodwa umlimo uthi yimi uSomandla El Shaddai ngenye indlela iliso lomuntu lendimi zonke lezizwe kaziye kuThixo uSomandla. Now ibala leli dobi lithathele ebaleni lesiHebhere lithi shadi ibale lithi shadi lithwa amabele osokuletha umfanekiso laphano omntwana omncane ukuthi ukuza phili abe lempilo ehlambulukileyo aqine emzimbeni kumele amunye kubani kunina now
uNkulunkulu usivezela yena amandla okugcwalisa indingeko zabantu okungezelela lapho kusilela khona ngaleli bizo elithi El Shaddai. Now uNkulunkulu sibone kuqala lapha nebuya enguyawe kuthi hayi mina nginguNkulunkulu lempilo enaphakade kulabo bangabe bephelelwa lithemba bephelelwa yimpilo uNkulunkulu ziveza njengoNkulunkulu olempilo enjani engapheliyo enguNkulunkulu okhona ebese siveza lapho ukuthi hayi mina ngingu El Shaddai nginguNkulunkulu olamandla amangalisayo kakhulu nxa wakwahlangana lamandla hayi la ngamandla amancane mina nginguNkulunkulu olani olamandla amangalisayo. Ngezinye indlela amabizo kaKristu lapha ngoba amabizo kaNkulunkulu ngamabizo alokwenza lesimilo sakhe. Xa uNkulunkulu ebuya esesimweni selinye ibizo evezwa elizwini lakhe kuthi ukuthi kulolunye uluhlu kulolunye hlangothi afisa ukuthi silunanzelele ngoba uNkulunkulu bakhe bese sihlonipha lathi senze njalo. Hallelujah. Yeah. Ngesikhathi uAbraham aphila ngaso kibo le kwakula bantu ababekhonza abanye onkulunkulu onkulunkulu bakhona babethanda ukuthi baveza amandla bawa display. Sizakhumbula uMoses eGibhithe nxa wayesephosa intonga yaba inyoka labana labo baphosa ukuthi baveze ukuthi banjani balamandla. Bekuyinto evamileyo ukuthi onkulunkulu labana bafuna ukuveza amandla abo ukuthi balamandla athize. So uNkulunkulu nxa esiza kuAbraham uthi khona zwana Abraham mina ngifisa ukuzwisisa ukuthi amandla asungula ngani amandla akimi kawakho kwenyinto mina ngingumnini mandla wonke ngingusomandla. Uyawazi ukuthi enye into engike ngayicabanga bafundisi nxa bengikhangela isigaba lesi mfundisi umlilo nyaye inkuzi ukukhuluma ngokuthi wena wawungumdlali webhora ngicabanga ukuthi khona ngesikhathi usadlala ibhora samutsha njengami wawusenelisa ukugijima ongasawukwanisiyo kathesi nxa ubungenza isivumelwano lomuntu okuthembisa ukuthi uza kunika amandla okwenelisa ukugijima njengayizolo indlela kade ugijima ngayo kulula ukuthi wenze isivumelwano lomuntu onjalo ngoba uyakwazi lokho akuthembisa khona ukuthi kulenzuzo bani. Singakhangela uAbraham usele 99 years uNkulunkulu uthi zwana Abraham mina ngingumnini mandla wonke ngikunika isithembiso sokuthi ngizakwenza ube ngubaba wezizwe zonke ngizakwenza ube lendodana. So nxa Abraham ubethenjiswa indodana ngomnyaka ayeselayo wayedinga sibili isithembiso esivela kumnikazi wamandla umuntu ongenelisa ukwenza izimanga ezedlula thina esingakucabanga ekuthini ebudaleni bakhe ugogo Sara athola umntwana. So kuhle ukunanzelela uNkulunkulu njengomnini mandla wonke. Nxa sidinga amandla abantu empilweni amandla bayafuna Ndlovu and nxa sifuna amandla empilweni singayi kwezinye indawo singayi ezinyangeni azilawo amandla. Amandla afunyanwa kuphela kuNkulunkulu. Hayi siyabonga kakhulu. Amandla afunyanwa kubani? kuNkulunkulu. Ungantshelani mfundisi mina lona ugogo osefele kwaphinda osophela amandla ungamnika vese bani? Into sezingenza azimhambeli kuhle sezokuthi ngangahambile eChurch yimi ngeke senihlupheka ungamnika isithembiso siqiniso bani ngendaba nale? Umbuzo ngobuze ngelinye ngale bani ngathi mina ngiyigajana 28 verse 18 uMateyu amandla wonke anikwe uJesu uthi amandla wonke ngathi amandla omzimba wakho ukuthi ubele endaweni anikwe kuwo amandla ukuthi ukholwe amandla ukuthi unqobe isono lamandla ukuthi umtshadweni uqinise akuJesu. So into yonke amandla umthombo kaNkulunkulu. Siyabonga. Ngicela usibambele uPhilippians Alright. ichapter ngelika 4 ivesi ngelika 19 Philippians chapter 4 ivesi ngelika 19 abantu badinga inzuzo abantu badinga inotho abantu badinga ukuphumelela. Now kukho konke lokho abaningi bakudinga bengekho emandleni kaJehova bakudinga besemandleni ezinto zani zomhlaba. Asizweni ukuthi ilizwi lenkosi lithini ngamandla kaNkulunkulu lasekudingeni inotho
kwabaseFilipi 4 verse ngelika 19 uNkulunkulu wami uza kugcwalisa ukuswela konke kwenu uNkulunkulu wami uza kugcwalisa ukuswela konke kukabani kwenu. So uhlezi khonapho uyabuzibuza ukuthi siza kudlani, uhlezi khonapho uyabuzibuza ukuthi siza kugqokani, uhlezi khonapho uyabuzibuza ukuthi kanti ngizasila njani esifweni lesi esengineminyaka nginjani ngilaso, amaphilisi kanti vele ngizawazuza ngapi. uNkulunkulu uza kugcwalisa zonke izifiso zethu. Iphutshise mfundisi Hlongwane. njengokwengcebo yakhe enkazimulweni kuKristu Jesu. Amen. uNkulunkulu uza kugcwalisa abathandekayo. Basikholweni kuye usomandla, umnini wamandla wonke uza kugcwalisa. Siyabonga kakhulu, siyakubonga. So singesabi. uPsalm 46 verse nka1 uyasikhuthaza ukuthi nxa sesiphela amandla, ungamandla kabani ethu, ungamandla ethu. Now bathandekayo nxa sisiya phambili ngendaba yamabizo, nanti elinye ibizo liyatshintsha la. Ibizo lika Abraham litshintshwa lisiya ku-Abraham. Ake lingichasisele, maybe ngizaqala ngumfundisi uDube ukuthi awusifundele maybe kuqala engakakhuluma uDube uGenesis 17 verse 4 no 5. Yeah. Verse 4 Bheka ngokwami isivumelwano sami sikuwe uyakuba nguyise wezizwe eziningi. Igama lakho alisayi kuthiwa uAbrahama, kepha igama lakho liza kuba nguAbrahama, ngokuba ngikwenzile uyise wezizwe eziningi. Akusitshele Dube, kungenxa yani sifundo bani kutshintshwa igama lika-Abraham lisiya ku-Abraham, kanti vele lithi Abraham litshoni, lithi Abraham litshoni. Siyabonga sekuveziwe ukubana uNkulunkulu ungamandla, usitshela ukuthi ibizo lakhe litshoni. Abe sefika lapho uNkulunkulu abe sethi ngenxa ukuthi ungu-Abraham sengunika igama elitsha uAbraham. uAbraham litsho father exalted, ubaba uphakanyisiwe. Yes. Anje bona ngubaba uphakanyisiwe. Kodwa uNkulunkulu ngemvakaza mcolo ufuna ukuthi isizwe sibe khona njalo esimkhonzayo, sisuke emntwini oyedwa uAbraham. Asiza ukuthi nguAbraham ubaba wezizwe. Ngenye indlela uqinisa isithembiso sakhe ukuthi enguthembise khona ngizafuma lebizo eligcwalisa isithembiso ukuthi wena uwedwa awulanzalo, umama ngivale ngabomo, ukuthi mina from nothing kuba le something. Obona ngalo umama akasozabe lenzalo khonapho wena usuluphele, lo mama eseluphele uzala abantwana abanengi. So ukuthi Abraham isithembiso sasiqinisa ukuthi izizwe zizaba khona esikhonza uNkulunkulu isizwe esikhulu, ngenxa ukuthi uNkulunkulu sefakile phakathi kwebizo ingcazelo, ibizo libe lenkulumo ekugcina ukugcwaliseka. Limkhumbuze. Yabona uHlongwane la. Yawazi ukuthi besilokhe silandisa ngamagama ukuthi amagama aqhakatheke kangakanani. Kumele abe lomutsho, abe yisikhumbuzo emuntwini kulokho kukhangelelwe kuye nxa igama lakhe libizwa. Ngike ngananzelela ungafunda uDaniel chapter 1 verse ngelika 7. ODaniel befika eBhabhiloni, mfundisi uDube, into yokuqala uNebukadnezar akwenzayo yikubatshintsha amabizo, ngoba uyakwazi ukuthi amabizo abo alomutsho uNkulunkulu wabo lenkolo yabo njengamaHebheru. So ukuze abaguqule kulokho abayikho khona bafake kulokho yena akufunayo, kumele abatshintshe amabizo. Singakhangela ibizo likaDaniel, ibizo likaDaniel lalisithi khona uNkulunkulu ngumahluleli. Singakhangela ibizo likaJoel, uJoel uthi khona uJehova unguNkulunkulu. Nxa bungakhangela ibizo uNathan, uNathan uthi khona isipho sikaNkulunkulu. So uNebukadnezar ngokwazi khona lokho wathi khona nxa ngifuna ukunqoba abantu laba, ngibaguqule, ngibatshintshe izimilo, ngibenze bakhonze uNkulunkulu bami, kumele ngiqale ngibatshintshe amabizo abo laba abakhumbuza ngoNkulunkulu wabo, ukwenzela ukuthi uDaniel angaqhubeki esithi khona uNkulunkulu ngumahluleli. Kumele ngimnike ibizo lesiHebheru abe nguBelshaza, ukwenzela ukuthi agcine seguqula
ukudabuka kulokhu ayikho khona. So amabizo aqhakathekile kakhulu okwakuza kwenza ukuthi khona nxa uAbraham ebizwa kuthiwa Abraham akhumbule ukuthi kanje mina kwathiwa khona ngizakuba ngubaba wezizwe zonke. Shoto Satan ukangile kakhulu because nxa ungadepend emandleni akhe la uya introduce ibizo la futhi kulamabizo obuzanga abonakalayo ukuthi nxa ungale ebumnyameni ubizwa ngaleli bizo la ngapha la eSkristwini ngapha sikhangelele ukuthi impilo zomuntu impilo yomuntu ibe iyame ebizweni elinjani elihle abantu bakunika ibizo elihle ngimangaliswa ukuthi kuyenzeka abathandekayo ukuthi uSathana kugaxa ibizo lomsebenzi wakho nxa ungamsebenzi kaka kungabi njalo ezimpilweni zethu kungabi njalo ezimpilweni zethu. Siyabonga amabizo vela ahamba kakhulu ngathi izimilo zabantu ziyahamba kakhulu zilandela yini amabizo kodwa siyabonga ngaleli bizo elika Abraham elimkhumbuza njalo isivumelwano uDuke sethilo esinganjani esingatshintshwe sikaNkulunkulu ukuthi uzaba ngubaba wezizwe. Yes, siyabongela lokhana ngikhangela kathesi ke nxa ebizwa Abraham ukwenza isivumelwano noJehova lezi zivumelwano sizibona zisiza zizigaba ezithize ake sendlale lezi zigaba bese sibona ukuthi kanti lezi zigaba zichoni isigaba sinye ngasinye. Ngizahle ngiye kulokho futhi asiqathanisele indaba loSambulo chapter 14 verse 6 to 7 nxa ubala uSambulo chapter 14 verse 6 and 7 uzathi libali kulokho hambelana bani phakathi kwalezi zigaba phakathi kwesimemezelo sengilosi lezi zigaba esizifunwanayo kusivumelwano sikaNkulunkulu uAbraham zifana njani? Ngiyaqasa anyway khona mbani ongafuna ukuqalisa sisaye ezigabeni esayikhangela umfundisi uAbraham utshintsha ibizo aphiwe elinye ibizo ukugcwalisa isithembiso sesivumelwano ukuthi uNkulunkulu afithizele ukuthi hayi ndoda sesihamba ndawonye kulokho esikuvumelane uNkulunkulu uyamtshintsha ibizo amnike elinye ibizo hayi ndoda mina sengubhuru wakho nanti ibizo lakho elicha engikunjani engunika lona uNkulunkulu ebesemnika lelo bizo uAbraham okwenza kube njalo izinto ezingithuko ukuthi uAbraham wayekholwa kuNkulunkulu njalo uAbraham wayethembakele now esivumelwaneni kuhle ukuthi abantu bahlale bethembakele esivumelwaneni siye ezigabeni lezi ezintathu. Yazi ukuthi enye into engiyinanzeleleyo bafundisi nxa uNkulunkulu esenza isivumelwano loAbraham kuba lezifuyo thize ezibiswayo lapha kuthiwe khona kazidatshulwe phakathi mfundisi uDuke zingadatshulwa phakathi olunye uhlangothi lubekwe ngapho olunye lubekwe ngapho izolo nxa abantu bebesenza isivumelwano bekusenziwa khonokho kudatshulwe isifuyo esebenza ngaso isifungo okunye kubekwe ngapho onye kubekwe ngapha abenza isivumelwano besebenjani besebedabula phakathi khona lokhu kwakusitsho ukuthi khona isivumelwano lesi sisenzayo lesi kakumelanga sidilike ngoba ukudilika kwaso kuzamele ukuchitheka igazi njengaleli igazi elinjeni elichithekileyo kusenziwa isivumelwano so kuyafithizela khona lokhu ukuthi isivumelwano uNkulunkulu asenza lathi njengabantu kakumelanga sidilike yisivumelwano esingunaphakade uNkulunkulu uthembisile waze wathi mina ngalokhu esikudabule phakathi ngiyafunga ukuthi khona lesi sivumelwano kangiyikusephula so besokusiza ukuthi thina silengxenye yethu njengabantu kumele siyindlane ukukholwa ukumethemba uJehova lokumlalela lokwenza intando yakhe izikhathi zonke. Siyabonga. Ngifunda
usambulo chapter ngu-14 verse 6 lo 7 ngase ngibona enye ingilosi indiza emkhathini wezulu inevangeli eliphakade ukulishumayela kwabahlezi emhlabeni nakuzo zonke izizwe nemideni nezilimi nabantu isho ngezwi elikhulu ithi mesabeni uNkulunkulu limnike inkazimulo ngokuba ihora lokwahlulela kwakhe selifikile nikhuleke kuye owenza izulu nomhlaba nolwandle lemithombo yamanzi. Ngibe ngithathekiswa ngumbuzo kamfundisi lapha ukuthi izigaba ezintathu kusivumelwano zikaNkulunkulu lezi ezithi nxa ebala lapha ngithintwa ikubana uNkulunkulu ubuya kusigaba sokugcina sempilo yomhlaba. Athi yena izolo ngenza isivumelwano labantu abami abehlukene ngezigaba kodwa kini indaba sikwesaba uThixo akhonzwe. Singakhangela ukuqala ukuthi uNkulunkulu wayesiya emntwini njengako Abraham angaya emntwini umuntu abeselalela uNkulunkulu akutsho ulokukhola umuntwana iobedience iba khona ukuthi ulalele abesesenza. Okwesithathu uNkulunkulu abesegcwalisa isithembiso enika isiqiniselo nangu uNkulunkulu lapho thena nasi ingilosi okuyisiqubu sevangeli uthi abantu ngizwanini yesabana uNkulunkulu. So indingeko kimi lawe emlaleli ikumlalela umesaba khona ikwenza lokho akutsho uNkulunkulu siye emthethweni wakhe elizwini lakhe bese siphila ngaye singenza khonoko uyagcwalisa ukuze kwaJesu kuyafika kuyekeni isithembiso esikhona esokuthi uyeza basiyayo. So kudinga ukuthi sibe khona kusithembiso leso ngokulalela sikwathi uNkulunkulu kasisodwa bathandekayo uthembisile uyagcwalisa. Mina ngibe lo mbuzo ekhuluma ngazibuza engifuna ukubuza abalaleli uziphendule. Kambe uthe ubhabhathiswa awuthembisanga ukuthi uNkulunkulu uzamlandela kathi sokutheni ngenxa ye-lockdown kuphela? Kambe uthe wena usithi singumKristu wathi sengiphila njengoJesu Kristu ubuKristu phela ikwenza njengoJesu sokutheni sengitholakala kwezinye indawo? Ngicela ukunika insilela kasimlaleleni yena uthembisile uzagcwalisa. Siyabonga uthembisile uzagcwalisa. Uyabona ishwangane ufuna ukukhuluma kulenye into eke yathintwa nguNdlovu ebalulekileyo mfundisi umlilo ukuthi khona umsunguli wesivumelwano ngoNkulunkulu. uNkulunkulu khanye landa umuntu athi khona ngiyazwisisa ukuthi ubudlelwano bethu sobonakele ngenxa yesono esingenileyo kodwa mina ngifisa ukwakha ubudlelwano lawe. Ngumusa kaNkulunkulu esiubonayo wona lwana akula lutho uAbraham angazitshaya ngalo isifuba mfundisi uDuku ukuthi hayi mina ngoba ngiyenze lokho yikho uNkulunkulu enza isivumelwano lami ukuze sizithole thina sesiyingxenye yaleli bandla kungenxa yomusa kaNkulunkulu obuye wazostopha lapha sidobhe khona wasibisa kuleli vangeli ukwenzela ukuthi sizosebenza ndawonye laye njengabantu abakhe. So kuhle sinanzelela ukuthi nxa sikhuluma ngesivumelwano somusa lalamhlanje isivumelwano somusa sisukele emuva khonale kubo Noah kubo Abraham kuze kuzofika lalamhlanje lokho kuyisivumelwano somusa uThixo asenza nathi. Ufunda uGenesis 18 verse 19. Genesis 18 uverse 19 ufunda kanje ngokuba ngimkhethile ukuba ayale abantwana bakhe nendlu yakhe emva kwakhe ukugcina indlela kaJehova nokusebenza ukulunga nokwahlulela ukuze uJehova amenzele uAbrahama lokho amthembise khona. Siyabonga. Nginombuzo ozafisa wanahle siwulandele khonapho silalele ivesi nale uthi wena uAbraham yena waba lengxenye bani maqondana lokugcwaliseka kwezithembiso zikaNkulunkulu baba khona uthi uverse 18 lo uverse 19 esimfundileyo ubonisa njani indaba yomusa lesihawu sikaNkulunkulu ngiyingxenye yombuzo le cela ukuyithatha mfundisi Mlilo le ithi yona
isivumelwano umuntu angamukela isivumelwano anti uNkulunkulu approach umuntu la ulanda umuntu ebese yamukela ini isivumelwano ukwamukela ikuvuma ukuthi ngizayenza konke okukhona isivumelwaneni ngiza njani ngizakwenza ngizalalela I will obey ungenza njalo uNkulunkulu ebese faka ini isithembiso sakhe now thina ke asisindiswa ukulalela phese kodwa sisindiswa ngani bathandekayo ngomusa yikho kuqhakathekile ukuthi sinanzelele ukuthi umusa kaNkulunkulu ukhona for us ukuthi ekucineni kwezinto zonke sinjani sisindiswe yes so uthi kasindiswa ukulalela ngifuna abalaleli bangasali besithi ukuthi ukulalela akufanelanga umusa ungawamukela uyakunika ukulalela awungeke umusa ubekhona phikise futhi umusa ofikile so ukulalela kuyingxenye ukuthi usindiseke ngoba usubusa kuwe kodwa okusindisayo ngumusa oyosungule ukuthi oluzulalela yikho lesikuthiwa isivumelwano sani somusa kodwa silokulalela phakathi yikho inombuzo lo olandela lapho ozahlawuhlanganise uthi kungani ukulalela kuqhakathekile ubudlelwano besivumelwano kungani kuqhakathekile okwenza silalele mfundisi silaleliswa yilokhu esikwenzelweyo ukulalela kuyasincedisa ukuthi sigcine ubudlelwano bethu loNkulunkulu ngoba nxa singena esivumelwaneni uNkulunkulu kulalokho akuthembisileyo lathi silengxenye yethu okumele sinjani siyenze okumele sidlale so ukulalela kubalulekile kufuqwa yilokhu esikwenzelweyo njengalokhu umfundisi uDube loNdlovu besitsho akusikho ukuthi siqala ngokulalela ukwenzela ukuthi uNkulunkulu khona ezagcwalisa siqala ngokwakho ubudlelwano loNkulunkulu bese silalela intando kaNkulunkulu alright ukulalela kuveza ukukholwa kwethu yes xa silalela imithetho kaNkulunkulu elithumi la kuveza ukuthi thina siyakholwa kubani kuNkulunkulu njalo kuveza uthando lwethu sikwenza lokhu ngani ngothando yes sisiyabonga umfundisi Dubu ufuna ukuthini ngifuna ukuthi nxa kusephula isivumelwano kayisomusa kaNkulunkulu ehlulekileyo yithi umusa ulokhule khona phana ukuthi mntanami ephenduka lapho bona uyehluleka khona ngiyehluleka khona singaqala ukuthi uJehova uyehlulekile uluntu lwehlulekile kodwa umlimi lokho elandelela ukuthi wozani ngangilungisise umusa wakhe ukuthi abantu bonke ekucineni bathole usizo last week omunye wathena hayi bathandekayo uJehova asenzele khona ngomusa wakhe ofana lo muntu ojikela intambo emhlabeni ocwilayo oganulayo yes wonke umuntu nxa uyigagadlela intambo uza kusindisa kodwa ungakhetha ukuthi uyekele ukulalela uNkulunkulu kuza kuthi ukusindiswa kwakho ungalalele kuthi kunjani ungasindiswa kwakho bathandekayo so ngizacela bana ngamunye wethu sike sitsho nje one short word yokuqinisa ilizwe elincane lokuqinisa izihloko zethu ngalo uNkulunkulu sifunde ngaye ogcina izithembiso lesivumelwano mbani ungaqalisa just okufitshane ngingathi mina ukulalela kuyindlela ukuthi uNkulunkulu agcwalise izithembiso sakhe somusa asinike wona ngoba nxa ulalela uyabona hayi lapha umusa wami uyasebenza ngiyalalela right uNkulunkulu ungumnini mandla wonke asimethembeni izikhathi zonke ngoba yena uthembekile siyabonga makholwa sisalindele intokozo sisalindele ukwethaba njalo lokhu kugcwaliseka ngezithembiso zikaNkulunkulu asiphezona esivumelwaneni sakhe uqhakathekile ukuthi sithembakale kuNkulunkulu uNkulunkulu uzakwenza konke lokho siyabonga abathandekayo yekela inhle ngiqinise lokho ngokubizwa kwaAbraham uNkulunkulu seyendlele kuAbraham wayesendlala icebo lokusindisa uluntu kuzivumelana azenzayo usindiso lwethu lusobala usindiso lwethu uluchayile uJehova ukusindiswa lokulahlwa kathesi kusezandleni zethu ungakhethwa ukulahlwa ungakhethwa kwenjani ukusindiswa kodwa uJehova uyendlele indaba yonke ukusindiswa kwethu sengani uNkulunkulu ngasiphathisa bathandayo nxa silalela lezi zivumelwano ezomusa kaNkulunkulu ezithembiso esizifumana kule incwadi awuqinise ukukholwa kwethu seyame kuJehova olamandla
seme kuJehova owayevele khona okhona iphakade lonke. Inkosi sibuse sonke. Ngizawunxusa-ke umfundisi kaNdlovu akanikele abantu bakaNkulunkulu enkosini. Bakhona Ndlovu abanye kathesi bafele, abanye badubekile, konke khona abafumana amandla kaNkulunkulu. In short, asikhulekeni. Baba wethu osezulwini siyabonga ngothando langomsa wakho. Siphila phakathi kweziphithiphithi, siphila phakathi kwensizi, siphila phakathi kwenhlungu. Siyabonga ngesivumelwano owasenza lo Abraham. Sengathi umoya wakho oyingcwele ungabuya uzozakhela kithi endaweni ezijiyeneyo. Sifuqo yiwo bese senza intando yakho. Sifundise ukuhlonipha ilizwi lakho lokugcina imilayo yakho. Ukwenzela ukuthi sisase lapha emhlabeni sibone impumela enhle eyokukukhonza lokudumisa ngazo zonke izikhathi. Oba ngumalusi wethu, ube ngumthungameli wethu, ube lathi kulolu hambo lokuze ekhaya ezulwini. Sengathi ungasivikela ngesivikelo sakho, ususe khatshana imijibila emibi esitha esingusathane, ukuze ngosuku olungasekho khatshana sikubone. Lo ngumthandazo wethu okukholwa egameni likaJesu Kristu siyakhuleka. Amen.